Reka nongere kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana Ego Magic TV. Nitwa Niyonshuti Cedric, njye tugiye kubana muri kino kiganiro nk'ibisanzwe. Kana subscribe, share na comment kuri Ego Magic TV, tujye tubana mu biganiro byacu nk'ibi uko bukeye uko bwije. Tubaye ikaze rero. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiyaga cya Baikal kiri mu burasirazuba bwa Siberia. Nicyo kiyaga kinini ku isi kandi kimaze n'imyaka myinshi, kimaze imyaka miliyoni 25. Muri iki kiyaga cya Baikal habamo amoko menshi y'ibinyabuzima bitandukanye birimo utunyamaswa two mu mazi nka trout, amafi n'izindi. Harimo kandi inyamaswa zo ku butaka ziboneka hafi y'iki kiyaga, harimo intare, impyisi n'imbogo, utibagiwe n'amoko y'inyoni, ibisiga ndetse n'ibindi. Gifite ubuso bungana na kilometero kare 31,500 kandi gikora ku burebure bwa kilometero 1, naho umwanya wacyo wo hasi ukaba ari ikigereranyo cya kilometero 4.3 nk'uko tubikesha livescience.com. Ikindi kandi iki kiyaga cya Baikal gifite ubwoko bw'ibinyabuzima bitandukanye kandi bwihariye. Ibi bituma kiba ahantu h'ingenzi ku bushakashatsi bw'ibinyabuzima ndetse no kwiga uko ibintu byagiye bibaho uko imyaka myinshi ishize. Ugereranije n'ibindi biyaga nk'ibyo muri Amerika y'Amajyaruguru, iki kiyaga cya Baikal ni ikiyaga kirekire kandi gifite amateka yihariye. Nubwo gifite ubujyakuzimu bunini, gifite amazi yihariye aho akonje ariko kandi akabasha kwakira ubushyuhe buke buturukamo hasi mu ndiba yacyo, bikaba byafasha umuntu kogeramo. Iki kiyaga kandi kiri ahantu hegereye ibice bigwamo urubura rwinshi. Reka mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro. Nitwaga Niyonshuti Cedric. Kana subscribe, share na comment kuri Ego Magic TV, tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye uko bwije.